mai taku whakatipuranga I hārea hei ki roto I te kohanga reo, I hārea hei ki roto I te kura kaupapa, I hārea hei ki te whare wānanga, ki te pupuri tonu I tēnei whakaaro o te ao Māori, nā te mea ko tēnei whakaaro o te ao Māori, hei arahi koe ki roto I tēnei ao o I tēnei ara. Nā runga I te whakaaro, I tupu mai koe I roto I tēnei kohanga o tō whānau, me pēhea koe hei whakarauora I tēnei whānau, ki au nei, nā runga I te haerenga kotahi, nā runga I te aroha kotahi, nā runga hoki I tēnei mea me poipoi. Poipoi a tātou taonga, ka taia tātou katoa te ara o te aro ki tēnei kaupapa nui rawa. Te ao Māori, being Māori is a superpower. I've seen it, I've experienced it, I've grown so much by just being myself and my whānau encouraging me to stick to who I am. Because once I transitioned from a total Māori immersion school and moved into a secondary school, I felt whakamā. Because I'm going into a whole different environment. But my whānau encouraged me to no, you know who you are. So, I think by being Māori, you can attract, you can empower people to be something that they don't see it's there.